Channel 7 to me is a messenger of God, a faithful servant that goes into the storehouse of God and removes what the sheep needs. I remember when I was very down the other time, and when the message came, the preacher, it's like the messenger was speaking to me on that day. And that is why I'm saying it's like a messenger of God, a faithful servant who does not give up. But the message that comes from Channel 7 is like God knows the programs are made in such a way that God knows what the people need. Ek het in Namibië aangekom so 9 jaar gelede en ek was gewoond aan goeie radiostasies met geestelike impak in my lewe in Suid-Afrika en toe ek nou hier kom toe het ek met Kanaal 7 kennis gemaak en dit was vir my eenvoudig fantasties geweest want mense is nie weer in die dorp en jy moet jou lewe weer agter mekaar kry. Ek is 'n oud Namibiër, maar ja, Kanaal 7 was toe werklik op daai stadium vir my 'n wonderlike geestelike voeding wat ek elke dag van my lewe kon, saam met my vat. Ek het nie gedink dat ek so naby aan die Here sou kon leef as dit nie van die mense van Kanaal 7 was nie. Die Heilige Gees het liefde, omgee en my hart aan die brand gemaak. Hier by Kanaal 7 kry ek die geleentheid, soos wat ek nou weer afgelope maande gehad het. Ons het as 'n span van Kanaal 7 Oshivambo dienstasie, komberse wat Kanaal 7 gekoop het uit die 10de in die noorde van ons land gaan gedeel het. Vir my was dit baie 'n besonderse geleentheid om die vreugde en die dankbaarheid van mense te beleef wanneer hulle die komberse ontvang. En dis vir my baie swaar om te sien dat daar mense is wat swaar kry. Is my 'n besondere voorreg en ek dank die Here vir so 'n stasie dat hulle soveel jare aankom en so effektief is, soveel slaankrag het en waar 'n mens deur musiek, deur die woord, deur anders net die Here se naam kan verheerlik. Daar's baie ander stasies in die stad en in die dorp, maar Kanaal 7 is vir my 'n besondere stasie wat uitstaan bo almal, veral in die lig van Filippense 1:6, die goeie werk wat ek in die hele begin het, sal ek deurvat tot aan die volëinding toe. Ek wil vir u iets vertel van 'n jong seun wat eendag by Kanaal 7 tot bekering gekom het. Niemand weet dit eers nie, waarin hy vir my eendag net gesê het, dat net een lied van Kanaal 7 het sy lewe gedraai, en hy het by my gekom by die kerk, en hy het daar sy lewe aan God toegewy. So Kanaal 7, julle doen 'n baie goeie werk. Hou so aan, druk deur, maak die beste van dit, die Here seën vir u. Baie seëning. Goeiedag, ek is Dennis Koch, ek woon hier in Windhoek en ek wil eintlik 'n bietjie vandag deel oor wat Kanaal 7 in ons lewe beteken het. En omtrent in Julie 2015 het ek en Maritza was ons geseën met die geboorte van 'n seentjie. Daar was komplikasies gewees tydens die swangerskap. Baie keer as jy in die kar sit, want jy ry maklik 3 tot 4 keer 'n dag heen en weer hospitaal toe, en dan sê jy vir jouself, jy weet, jou hart is nogal seer as jy daar wegry, want jy moet die kind los daar. Terselfdertyd wonder jy vir jouself soms, wat gaan jy kry as jy terugkom daar, of as jy nou op pad daartoe is, wat wag vir jou? En in daai tye wat jy in die kar sit en wanneer ons na die musiek luister van Kanaal 7 en ons luister na die programme, ons luister na die gesprekke, het ons baie keer daai boodskap van hoop, het ons regtig aangespoor en net weer vir ons teruggebring tot God se beloftes, dat as jy gaan kyk na Psalm 139, dat hy ten spyte van die uitdagings was perfek gevorm, en die Here sal altyd vir ons voorsien. So in daai periode het ons baie daaruit gekry, baie hoop, en dit het ons baie gedra in daai tye. So ons is dankbaar vir wat Kanaal 7 vir ons beteken. Channel 7 is my go-to place. When I was a young girl, I was molested by 3 different men over a period of several years. My parents didn't know about it.
I had an encounter with a dog. I had 4 eye operations, and me and my husband can't have children. And that is also devastating to me, or was. My go-to place was Channel 7, and that's where I healed. That's why I learned about the true gospel of our Lord Jesus Christ. I know at any given moment what is happening in and around the world because it is so informative. I love Channel 7, and I'm so proud of Channel 7. My name is Hannes de Blessie. I'm a farmer in the eastern part of Namibia near a small town called Leonardville. We've been through a 7-year drought now, and most of the farmers lost between a third and 2/3 of their livestock. We cancelled our television service about 6 years ago and spared in the process about $70,000 for national and international news and good music and message of Jesus Christ. We rely on our local radio station, Channel 7. Hi guys, what a privilege to sit here in Arizona and listen to Channel 7. I'm so blessed to be able to listen to this radio channel when I'm driving to work, when I'm back here at home, and to be able to listen in my native language, Afrikaans. It's such a good, inspirational feeling to know that I'll be lifted up, to listen to gospel, to the word of God, sharing the good news of Jesus Christ in my native language. I cannot even imagine how to be if the radio station closed down, because we need that. I need it, and so many other people across the United States need it for sure. I'd like to encourage you to invest in this radio station, to invest in something that you know is going to last forever. It's going to be a longevity, it's going to be sustainable because of you. And I urge you to learn more about this project, to become a partner and join hands with us. Again, my name is Gert Kutzer. Greetings from Arizona, and God bless.